so na ye concern fufuru mu ahomachi nkwanhia bi esi ewoye kokomlemle Sadisco Traffic Light hana wabra sabre husem si na ni Adom Kasee ye bopini honomo ene hyenkane twetwe nkobo no kyese na wosane akọ circle ene wangu de ye ya de breki etito men nam so a odesa obi a no wotwi moto ase egu ene anopa arhosem Adom Kasee insa ekan ye ene se Sadisco Traffic Light ye no kokomlemle won kramantam no emu no akwanhia esiye wabra hyenkane baako efeli break abra Adom Kasee ne hyenkane a ofeli break Kwame Evans etwetwe nkomo no okire mu kwan a akwanhia ne sifa esiye yeban efeli break and I see anu so den aloki enti me bie ki na mbie bio me bie we ka ki na bio enti ama ki ni bo ebu aka ki na oni mu enti ama see anu so aloki enti me share gia na gia si na akọ na je kre ti ba nso me bo aben a onu no mu enti me sa bo nso ade share na so enti ba na pim ni ene ma e ba ndisa emeze oyeko ye enti we dey them say oyeko enti on ti hwe enti e ba ndisa na ma meeting here den okay na me frɛ Mika and say no mo frɛ the station masters ni bi no there omba no mo hwɛ moto enti ba nsa obi ampo dan ko bo mi anta me si gidi and am san so ni mu na there e pay taxi na there ye dey call hospital enti o ma ko hwɛ no aye ni bi ewi enti ye ba no ma hwɛ car no enwachi Adom Kasee ni okada rider Victor enso so edi nkomo no no so de nkyeremu sei ena to Adom Kasee enim papa ko ba say enti me yekọ enti mo do sa me yekọ enti me ni nda me hwɛ na car ni fi say top speed and I pim na moto na be look say na poni was enti poni e bom kaka enti ko top moto ni na poni train time ni moto na enti kan nke share moto ke share kan na ase na me to ni mo no mi na ni mi ase kaka na